Nadu chua baka Rhodes Autonomous Council kan longga special session mo man pas ya ka apel man shu yaki bamdeki trajalla ni ki tribal ni election and council ni ka khandai tare kamar khandai tayo ka dap ni la ya don na ka committee paswa jo kataru ka khat sound ka santare em khat ndrutare ni re pelong ya ka jalan jong paro ki MDC juga Voice of the Party kepunyaan angka Parliamentary Party kataga jenglang ngelak keren sebab itu hari bala jatuh jengja apa kerils mereka pun ki MDC ki angka de kapor mangir mungkin amen no ya ka idilus mo tenya hari mengelak menjur kemtanya lara ka test committee ke memang kakar kendai tarik jung de u preleber atau senam hari kata haka isi pat ni rai bang ya semunjur hi bangin ngkam amen no ya ka idilus bagi mo ini kita ka dokum rekam juga di konseling yang ni. Amar kini ke edi rules kadai ka ba lasnada do ka por ba la seng le la thau ya ka dismissal ani ya ka six schedule. La thau ya ka six schedule ni ka dismissal. But dia kini ke edi rules thau do ka office jong governor. Hadi kata kam simna don su kono ka jing shnana ni ka jing thau ya ka an da ki dismissal. Tikai ka mangyara kalau mangi sudon kami bangin amen no yaki katakan niki kelas niki pentajam di rules but hindi na kanya yung ipan kibabun ngayon penpau ba ngingi numpay kerpang tangi kata ka ba kabadan na ka nilam na ka section ni ka kandon ka ba pra mo ka ba karen sipang ki balak ba nang ki kertong na di ka balak menjadi election ha ki sa council but ka ba siswa ar pra pat ka karen sipang kini ki balak ba lang pun kini terbut ngingi ini ong bangin pe ya baro ko ikan di edi rules namar bangi lalap bagi dandan sibun ki jingduna kat padang ya kipor mo kana ya kipor kat kampanya ikin do batawan kala compare bat kala don ki jingdan kam bangi lekot bangin pe ya baro ko ikan edi rules ni pe tang ki taki apli ki kendon nanta ka baar pat kalong bangi banle ya kan dia ni lasudai bangi la ban konstitusi ban thum daka special committee mo destinatan na penjungi ka isir ni pun kam ni ban puli punya lembaga ni ka special committee ka ba ikit khat room yang senang itu ni san ekran dengan syura in principle kamta te hadi pat balapas kan ni ka di bakal lepas ka dari satu mesin sendai pat kalayo ka aksane ke muncul na ulat ni iya ki media ba o chief minister kontra sang ba ulang ba ka general secretary council paka kasal san kunju ki ban pas kumi ka lihat kan kunju trendai ka jing snow ka jongi hi ka jing ya pin pau jing ki bapuni ki MDC kam tam ya na kalian coba Voice of the People Party kalau manginam nek kaki ya kan mo ho ngitip bagi pai bagi ko ai ban ne dong ni mo da bagi bapun ki ong ba marsim ka buya ka ika para jah po garis ni sokmen pat ba wat ada kan ika an mo ha ki ACDC kam khangla ki parjalla ne ni ki bumdi ki dulu menjadi election MDC rai hari lalu kata snem musim dah dulu nur parjalla menjadi election ini pokasi sakmat council but ki bamdehi ki rudom kim ju wan tebut kini ka council ko jongi asu yo ikat kon ni ki ju tho ki record ba akaba sedang jo ka council ka tak sem chakles ba sa kisan ko kila don ki MDC ibon de ki rudom tendrai ki jing tho ka bingyo puli ke pampa ba kara de ki ki na kalian jong ba hoping ba pi pat le si ki nong ya le state report ki riram ba ki betul ya state ki le belum je ki bat kini ki MDC ki bamde ki lupat ki la resign no padahal ka pol macam ada di mata hakisam ki berada pelan ni jadi persang mo na kalian jong ki isi ki barin na kalian ki MDC ki la bersama non rak ban amen ya kini ki di rules kamar kamde kaba ada nyile ru kamde bangibut na kai ka bade garis na dia kai ka ba la butha da kasar kami ham sutu kamna ngini suka ba chuli asung set pasung ban khang tangi kita kam ya ka sirup tai sertifikat la dangi ong ba ki di banyo ya ka sirup tai sertifikat ka bomban hang ni ki pun ki sirup tai di teng kasih ki keru bar ki jagta nya la ban ong ki babon ki pat ki lu kan ni tinggi hab tai o kami kita kumno apa ka hasil satuan konstitusi jadi baru ki lulu dalam Mizoram dalam ni puasa kum kita ki para pada sedang nyong bangi dan kam special committee telah ndai lada
Asyik orang ni kan ada ja apa governor mo ai ku hukum ni upta ini bagian convener ni bagian pelong ya ka special session menyakan ya kata ni nam lawan kia ya kalau chairman ngaban pelong hi ya ka special session kan song ni ya kata ka jinya tai ni ngara pelong ta ka special session Kapadon kam kirki menta bangin penkala kumbangla dawa na do arja khatsau kadai ban penkala no mardo choi ki ya ka idi rule ka basis pa ar hupra kabadai ka subject ne ka benta ka batai sak phang tau bru ba don ni ka hok tabut bat ka ban gi khunru ya collection nakaleng jong ka district council hakini ki kinet ni ki la pentip ru ba hau arja khat phara hakaba iba PNC ilong kong CM jong ka district council ila wanra ya kata ban amen ya ka idi rule borok kawai bat kat kum ka jing batai jong ka ne ki isi ha utu snam lada pa ya kini ki propose amendment sa ka state government but ka state government ka penpai no sa ka district council tak mapan lade bu dak cingkili ya ki sibun teli kimat na ta kadaw kan ka kam ka sakut no ka ja no di nakaleng jongi ni soto but ngatara kini ki isi ru ka soto bangi don lightly ki district council apa ka state ka jongi Garo Hills Jante Hills Khas Hills kini lightly ki council ki dan laki jongki idi rule bat ki hapan penkala ya ki idi rule ko jongki hala ijong i jing ya song dorbar ha council ko jongki nakata ba phin ong ba ngin ya lelang boro lightly ki district council kalong legally incorrect but kam nong logical hang no ru kum ka long li menta ka Garo Hills Autonomous District Council kala da pass ya ka amendment idi rule ba kila yo ru ya ka asen jong governor nakata na kaliang ka jongi ni wa ban pensai ban kerpat ya ka district council ba nginum dei ban penslem shu ikni ka po lara kan ik isi gadi ba perkhat cengai kan dia ini ban songtu ba ngin penbiang shwa ya kan ik idi rule ka basis pa arupra basis pa arupra ka jingkang jong district council kiwi ki bentak ki bodon pok idi rule ki internal subject kata ka ban thung ya ka PAC kini internal subject ki badai siapa ka kamera siapa ka yeng helala ka jingkhang kadang lingkrang te kandon jingmut ba pin bahai ta ba siapa te kani kadi ka ban lesing ikwa ba ka dis council kan sungtu ba khamtan ma na kami jong CM kani ka bigi sir benungkong la persang ban pun sungtu bai kani bat nakaliang ka jongi ni lawan ra hi ya kani kadi ka benta jo ka idurul kom bakalong kani idiru hang ni la tho aka para 120 sap para di ini ibenta kibang ya tho ban delete no but ban bujli no da ini ibenta pada but haka benta ko sis para sap para thui pada ngila tho ngle ban delete kini artli ki amendment badan kamba but ki basuk nakaliang ka jongi sai ibenta pada Nia i ban nakaliang jong ka isi lembang ni jing pernah ni kines ni ki ong bangin bu kita ki expert ki constitutionally expert bangin ni tai bagi rustat bangin pek kala ane ong governor la amendment ka Garo Hills which means it is constitutionally correct nomor governor the custodian of the constitution of India haba ura asan ni jong Garo Hills kamu it is constitutionally correct kini ki ju ki si bang hoi ka district council tang na menta jo rilo ha ka ju or kon ka menta bra kyong em ngap ya pek bahap ada ngilaan em ban ong ban khangla di udah khar menta bot pi kalau tu ar liang kar ka karen tika ba warra ka ji sosi pada kanya ni buat tak raw nakaliang ko jungi ngila kan sa kidar bat ya ka idi ru ba benta ka ba khara ya kan ni rulai keren kiba bun bang kira kan ni ngin cukran ni kan bentak ba idi rul bas para para maka kai ki idi rul para para ke idi rul ko angum no siapa ko ta ubri ubadon hok ban ya kun ni collection MDC bar kan ni ka idi rul ka para ko angum no uba tang ubri ubala ban tabut ulak ban kun ni collection MDC tikan nong rem ka jongi ok khanglat ban tabut kira dap khang lupa yu ban khun ru om don kam shu ba pin khta ya ka para i jongka idi ru de kini gede gi benta gi belong simple ha in a very simple language ila to sai kenar ba nakaliang ka jongi ngi kerman ba kanum dan chu ka jing pen slam but ya kani ga sitting pen pai ru si Jante Hills
Chau CM juga Gente Hills Autonomous District Council. Ni kawai. Kibala banyo ya ka Cyril Tribe Certificate hari India kidon news pak prapusan ki tribes. Kibala banyo ya ka Cyril Tribe Certificate. Hang ni por India kat ke Constitutional Order of Cyril Tribe 1950. Sebab pincu ong ba don kam tang ka Cyril Tribe la panikun kini news pak prapusan teli ki jaj benri ki badon hari India inshallah qualify. Lalu piong ba don kam tang yaki don kam ban ai Cyril Tribe diamond produce yaki Cyril Tribe certificate yaki candidate ki bahap Meghalaya ngiri ban klan bahap Meghalaya ngidon lai phone nyau teli kita ki beri ki bangila itu tum ki Cyril Tribe teka ai ka bangikwa kani ka amendment ka ba ni terwa na keleng jongi ba hakane ka idi rules pa arbu pra de ban bujili ba thok secretary yakini ki kindien provided that a person not belonging to the Khasi community shall not be entitled to so vote in the election of the KHDC and the GHDC. Kabamun ubam dai hi Khasi umla banesim bentah ki election hani KHDC bat hajan tiga. Kini let's see kin kampun scam. Malang iong batang tai Cyril Tribe, hoi kanira ngi sipor. Ngi kwa ba kani isi kan jo i kam cai pada. Kam cai ba 6% ni penbahaya kan ka. Om dai tang 10% ni 40%. Tengi kemilin ti bat ngina bat nakalian ka jongi. Sibon tili sitting lai. Sibon tili sitting lai. Ngila prasang wan keduk bonsen. Ngina ipo di District Council Sipos ni. Bahkan pendap dengan akam lada kam long sukomta le si kanum dan sukaji kenduk ngirap sim no dikibai kilat tinti ban penbor ya District Council ban pendap ikan ni ka kamram ka deiti ka badan kaptam na ka menta ka jing mentoy jong ki pateng ki banwan lada ka apa expose ni kanum dan ka jing simkya kanum dan ka jing wanra ya ka immediate amendment lembaga jing wanra ya ka special session about District Council na ka liang ka jong ngimban si ngihapan sim dikibai pada kilat jing ki ban penting kena apa ka ni ka bentang ka